Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jaitat gangster ka, jaitat preman yang pegot video yang balah video busi. Tapi wate ta cek perte preman-preman mai ego dum. Yang jauh video busi perte preman-preman mai ego dum. Aleh hana dikat ego di dum aleh pu. Ataupun dia mitra viral dengan video dengan sebut nan busi bak video bangai ji. Hai agam yang pegang-pegang video Abu Laut menansit paman muda. Ci kalon kena tiap dan lain-lain lom antek-antek lain lom yang jawab video busi. Kalau nete busi dia. Ego ke nagle? Nagle ego ke? Menyohan nagle ego kajak kena buat busi nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo. Nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo supaya agle. Jak kena nak ku bluetooth ego ke sabo-sabo. Nak agle. Dan kau label-label awakah yang boleh lon jawab video. Yang boleh lon jawab video. Gure awakah toh gure zalim awakah toh panglima pengkhianat awakah. Yang lon jawab video. Kau label-label awakah hai agama-agama ego dum. Maharga hak video busi. Cukup maharga video busi. Jadi hana boleh busi jak jawab video-video ate dum. Perte apa-apa ego dum, perte apa-apa pin tabe dum. Jadi hana suah busi jak jawab video-video apa ego dum. Menansit yang ancam busi buka video mat sikin mat nyo mat je. Menansit kajit jak peleh ego le tengok hana suah le jawab video busi. Dan kau label-label awakah hai agama ego. Video busi. Wate dijawab video le busi. Kau label-label kawakah. Yang peleh busi jawab video ke gure awakah, ke panglima awakah tu. Yang apa-apa ego pegang video kun kau busi lah. You balah video lah. Pu minta viral ba YouTube. Pu minta pen ba YouTube. Alah ya se palih bangai klo lambu tu dia ke kon kabi bangai kudung. Hana ke tri yang toh ulama, hana ke tri yang toh umara, hana ke tri yang toh yang zalim. Kakak jampu aduk ke lagi semen. Alah hai perti bijih pengkhianat palih kilau. Yang nak dengar Abu Laut paman muda dan lain-lain lam hana lu tu sonan yang kali ju video busi munyo hana gleh ego ke jak kena ba busi nak ku pegleh ego supaya nak jit abusi jawab video-video bangai awakah kamu yang kenyang yang pulih busi pesampo. Terima kasih. Assalamualaikum.